Sibonge. Angiqale ngibonge ku Dr. Kehlelezi indoda esiwe sivuka nayo. Siyabingelela kakhulu kuye baba uNxamalala. Engicela ukukusho because mhlawumbe abanye abelaphi abekho aware ngakho baba uNxamalala. Last year ziningi izinyanga eSouth Africa. Last year besine mhlangano obuse Newcastle. Sihlanganise zonke izinyanga. Ayikho inyanga ibingekho kwagcwala iholi yonke kwaze kwaphumela ngaphandle amandla ka Dr. K nomkhulu Zikode nami ebengikhona nabanye ade bekhona umbuzo wami ula eThemba uNxamalala njengoba inyanga ziningi kangaka ngizothi ukuthi nje ukuba banzi besisohlelweni saze sayo register kwa IC kwasiphasiswa ICC sasi right besisikulungela ukungena ezabelaphi sishawa ukuhlukumezeka kwezinyanga noma kwabelaphi ukuthi akekho umuntu osimele lapha eParliament but kuthe maqhamuka umkhonto ngenxa yothando esinalo for wena baba sakumisa lokho sangabi nendaba nemali besisibhadere for i-registration for kwa IC imali eshisiwe abanye abelaphi abakwazi lokho ngoba bebengekho khona ngikhuluma ngoba ngiyakwazi but umbuzo lapha uNxamalala ukuthi uma thina ezabelaphi ngoba namanje njengoba ungakhupha igama thina singakwenza ukuthi zonke inyanga ekhona njengoba beshila umfowethu uGodola wathi emarenkeni kuyovotela MK mangahle ukhulume nathi ezabelaphi manje usitshele nje izwe lodwa ushele siqome silalele ukuthi uthini esifuna ukubuza mina ngubuze lenyanga ukuthi masikunika amandla ethe zenyanga yini ozosenzela yona esiyokujabulela masulapha phezulu noma sesikunikile amandla ezabelaphi uzosenzela ini thina ngiyabonga siyabonga kakhulu nawo lo mbuzo straight angithi ngicabanga ukuthi abaningi basibone eNewcastle unfortunately silezi inyanga thina esigcwele ku social media manje yonke into esiyenzayo siyanikhombisa eNewcastle inyanga kade zilaphana zazidlulile ku 400 iphupho lethu baba kwakuyukuthi sikhathele ukuloko sithumela umyalezo kancane sibamba iminister sicela sikhulumela ukuthi sahlala phansi sabonisana sathi no let's form our own political party ezobhekelela inyanga ibhekelela abathandazi ibhekelele bonke abasina ingoma ema-hostel yonke nama-security nabasomatekisi sasesiye Newcastle kwathiwa angazi angithi sihamba phela ama-advice basitshela ukuthi kumele sikhethe abantu abawu-18 angazi oyi-1 ozoba president kwayashiwo nje yonke lento sakwenze Newcastle sithe masikwenzile sisaqhubeka neprocess sifuna imali ezingaka lezi zase-TV enkulu sayikhokha waqhamuka umkhonto wesizwe ake kwatshela omunye ukuthi bafowethu valani lemvile sayicapha savala kanje sathi siyahamba manje yimina oqala ngasuka engangikhethwe as upresident bafika baphakamisa bathi wena Khethelezi hamba ngathi yimina ngiyashiya ngiyahamba mina ngaya bangibona sengivela ku social media sengumkhonto wesizwe ngoba abaningi baqala bengibona ngathi ngiyahlanya bathi Khethelezi unesibindi sokukhuluma nginesibindi ngimile uma ngifa anginankinga kodwa ngiyoshiya history eshoyo ukuthi isibindi nginaso ngisithathe kubaba wami angesabi lutho forward ever backward never sikhathele ukuhlupheka wonke umuntu oyinyanga sengikhulumile angithi nangikhetha sengishilo-ke ingoma yasezayo nithi ziyamazi ubani umelusi zonke ngithi singena kuphi umkhonto wesizwe njengamanje ngicabanga ukuthi bonke bese bengenile naye uzokhuluma sondela ke khetha lami uvela uthatha iminute manje sesinika ubaba manje ngiyanibingelela ma-comrade ngibingelela nobuholi obungaphakathi cha mina bengizocela nje ithuba lokuthi besinezithuba lokuthi sikhawule nje ubaba uMsholozi akukho engifuna ukukubuza okay imani uyazi mangavulela lelo thuba ukuthi khawulani ubaba uMsholozi ngashonilanga ubaba ulambile nginixoxe into kade ningayazi namhlanje ubaba ekseni mayivuka nje uyilalela uyavuka uthi
mayisa check isikhathi efonini yakhe ungenelwa imessage amabhunu athi ngeke siyazizwa izigi amabhunu ofanveki bathi siyazizwa izigi uthi ubaba ezani lezigi bathi lalela asinandaba nokuthi kwachitheka igazi asinandaba nokuthi sikhulunywa kabi but sicela manje uze la isibusiso sakho sesifunayo iAfriforum ibimbizile Pretoria namhlanje uma ungabuka isithombe lalela khona isithombe ngisibone ku social media ngimbona umile lalela ume kanje ume phambi kwama-billionaires umile ungikhumbuze into baba uJesu mayiqala egilima ngaliso at the age of 12 years uma wakhe nobaba wakhe sebehamba ibanga elide bathi bayaqalaza bamboni bayajika mabethi bayafika bamthola ume phakathi kwezintshebe amakhehle wonke alalele yena ubaba naye umile phakathi kwamabhunu ahlonishwayo watshela iqiniso uthi nini iqiniso niyalazi nina angilwi nani kodwa engikufunayo sengifuna kwabo baba mkhulu akuye okaKesari manje sonjani usifibuya ngicela manje sihlala usukume ubaba sukume njengamanje